ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ ಫಜರ್ ತರಿ अस्सलाम वालेकुम अली अब्दुल्ला मिरे बदल कोली फजर तरी मिसिलसिला के प्रोग्राम का एको आद मिसिलसिला मिरे प्रोग्राम गाड़गो में गेनेस देने की कुरान गवार दिफावा इब्रत तरी वाह के मिरे इस प्रोग्राम को लिए गुस्तेबानी शेख अब्दुल्ला जमील आद मिरे आगुन में प्रोग्राम का बयालानी सूरत यासीन का बयान करे गवा इब्रत तरी वाह के कंगे अस्हाबुल क़रिया नोता रशग्या होले औरिंगे वाहक मिरे का प्रोग्राम फ्रेशमस आगुन धन्यवादानी शेख इब्राहिम अहमद ಅದೇ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಮೀ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಣಿ ರಶೆಗ್ಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ವಾಹಕ ಮೀ ರಶುಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಎಕ್ಕವಂತಕಮ ಗೋವಾಲ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತಿರಿಕಮಾಯಕು ಎಕಲಾಂಗೆಯಂ ಅಳುಕಂ ಕುರ್ಮ ಗೋವಾಲಿ ರಸೂಲುಂ ಫುಣುವುಣು ರಶೆಗ್ಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿ ಅದೇ ಮೀ ಉಸೂಲುಗೆ ಮತಿಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತೆಗ್ಗಾರ ನಮ್ಮ ಮೀ ಕುಜ್ಜೆಗೆ ತುತ್ತು ಒಮರುಗ e kujjayan algon men visnan ebe jehe e kujjayan algon men kandattakin ebe daskod den jehe visna den ebe jehe ehemwima fitratuge saafkam matiye mibunani Allah subhanahu wa taala e fitratuge matiga algon men khalqu korevi فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله هذا هم الله سبحانه وتعالى خلق كرف مي بدل واصول النون فطرة اصولك كم انسانك وس دنيا غناني اسلام دين متيغا دين member fana mujtama sabun ekkala kujja din badaluwe goy wegen mi dani ehem mi mitaga fitratuge salamak matiga a mihike mibunweni ena islam din matiga usuluge matin ena asa huri wahaka ena asenega qauma mi deni nasehek adi ena mi wara rangala visnadin rasulunna gona nukurumuge wahaka adi amrukuri e rasulunna tabawma mi hagigatuga mi munkara nahi kurumuge tereng algon menna fenna wara riti misalen ene rashuge tereng fernu kantatta ena manakoffa emi hunna angani kalemti ulego rangale nune e rasulunna tabawashe ehmi algon men mi wahaka dakaru misnani ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam basfulu gonnani ad-dinu nasiha dinaki nasihate den rasula ge ashabun danani qulna liman ya rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimina wa ammatihim dinaki nasihate timam bekalun dennevime allah rasulae kombekatoye ade mitaga mi rasula hadis kurawani allah atake adi ekalange rasula ataka ekalang bawalevi fotasha adi muslim verinasha adi ammunasha mi huriha emmenna shamilwa gotugehem allah ekalang rasulaya ekalang bawale fottakuge tereng naseha mi libigannen jehni adihame usuluge matin algon menge mi muslim verinna am insanunna mige naseha mi libi ganave farate gotuga mi wanjiheni ade mi deenuge hagegataki deenuga mi angadeni algon men komme mihekes anikaya naseha den jeheka timage akhaya naseha dinumuga deenuga angawafa mewa usul algon menna mitaga mihengeni mi durun a miheki e mihunge akhe ene heo rangalu goy fernima e heo rangalu goy enage anin akhunna e handan koddeni mi algon mi dakka wahake kem komme muslimaka mi usuluga matin ekakonikaka naseha dinun ei lazim kame ade e usuluge matin mina mi handan koddeni hagigatuga algon men nge mi mujtama terege botte miweni kandattake kalementi rasulun do kurani nohe kalemen emihunna mi inzaru deni nohe emihun maralanikam ebunani nohe ekamaku emihunna ki kalemen atun eves ujure beerano e kalemenna tedumagu dakkan ule beke evima kalemen emihunna tabawashe timam mibunani mi rangalu nasihateke mikankamga kalemen hifashe ade miba mihunna ena usulun gowali allahan alukon kurma allah sharikunu kurma allah num faratakan alukon kurumaki ei eggotuke skoggen waanakam nunkan mina mi visnadeni ade ena etana ngas gowali enage kauma tedumaga nasihata irshad dinu gotun e gowali bastake gowali e rasuulunnaki tedumagu dekkuman a bekaluntage kama adi tiyama mihun tibi magfuradifa kama ekamun salamek kurman a beke e rasuulunnaki e rasuulun tabawmaki ei allah hazratun
haqqu tedumag dekkuman a bekkama qabulukun egotan imanwe Allahan alukon korum matiga demitume ehme mikankame timam mi bayan koddeni mikankama kaleme visna mikam getere wannashe miye hagegatuga mi oin usula kihema algon menge mujtamauges munkarat fennakama vejje ham algon men eka kuaniga kattaka e nasehe dinun ei onnakame ei hagegatu algon menge iman kam mi furihamagen dani algon menge e kibage hunna rangalu sifatan algon menge akhaga kibage suruma algon men lobi koffiya ehennun kam vejje algon menge iman kam furihamawegen nudane ehmima iman kam furihama kurumataka ves tima kibage hunna rangalu goin timaga akhaga harulebu mataka masakke korenje ade ibrahim demme e vidali faden algon mennas miharak ngasas faha koreve miheku rangalu wahake adi agaka nula adi hew bahe bunikam gavias gina fahara emihekan ega badaluga libeni kommes kala malamate nuwata kommes kala furasare ennes ya khilafa fahish kantataka munkarata faturan lari digam bayag masage kurikam gavias emi hunna waraboda support libe wara taid libe ekam hagigatuga main allah maga gomunda mihun hile ekantatta kurikam gavias යන්නනි එමිහුන්න කොම්මස්කා නුබා රද්දෙන් අන්නනි මේ අබදු සලුන්න බොනවෙනි මේ ෂයිතානාගේ වස්වාස් අබද මිමිහුන්න එකි වාති එහෙන් වනි කොම්මෙ zamanek gas බාරිකම සංගේ දෙම්මෙ යායතු gas Allah subhanahu wa ta'ala angwafa wani emiha egota bunikama ennos miwagoteki gawmuge mihun eha rangalu nasihate gawmuge mihunna demun diekam gavias adi rangalu mage dakkam diekam gavias ega idikulan emihunga masekke mihunan ekama gawmtoga fasadu fadda nuba kandetta kura bayak ulekam gawana emihunna dimalaka ma bodu furassar kurme kamenowe mi alwon men mi abadus visnanje kandetta hew kandetta ka magudakka mihunnaki abadus mikahala kandetta dimawana baye ehennam wes emihunga gotuga Allah subhanahu wa ta'ala faratun waggen edege emihunga masekke kuriyen genden jehenakan alwon mi ayettekum wes ebenge ustaz Musa Anwar ade me alwon men mi wahaka bayan kafawa ayetaka balalaira لم تنتهوا لنرجمنكم مئاتك معناها قتادا وداروني أي أميهم هيلين إبيكالون رجم قرآن وهكما بني أدي مجاهد دولة فتي هتور بستكون إبيكالون نجمالة تشيكوا ملامة كفر سار قرآن كما أدي أميهم مصيبات نوات هيوكم بدر جنا براني إكمل دماغ ميني ميهاك بركاتون نوات ميني ميهاك سمبا كمون أي كبتين بني فدين أميهم مساكفانا مخاطبكم بني وإن تصيبون سيئة يطيروا بموسى ومن معه مي عرب سورة كساتيك إتريسون معنى كي adi nubayagoten ayse ba mihunna je hijjenama musak faana ekalefaano gari hugawa mihunga sumpakamun jihunu kame kamuga deke adi makka mushrikun sam mifaden ke rasula ya mihun spekuri wadin tusibun sayyatun yaqulu hadhihi min indika mi an-nisa suratuga haddiha awanaya mane ki adi deragote medorejjenama mi kalefaano ga faratun ay kame ke mihun bune ade نوارنا ayatuga ma Allah subhanahu wa ta'ala wa hiqraba fani qalu ta'irukum ma'akum ma in dhukkirtum bal antum qawmun musrifun माने की एबेकलुम विदालुए ते बैमीहुंगे सुंपाकं बनी ते बैमीहुन्ना कुगे ते बैमीहुन्ना हग गोइ हदां को देवनस ए सुंपाकम कमुगा बलनी है आदि केत ते बैमीहुं बनी काफिर कमुगा हद फाला पा गोसवा बै कमुगे आदि बल्लंतुं गव मुसरिफून मियातो तफसीर का इल्म मिदालवनी ते बैमीहुन्ना की वरदुन तरिने एकमुगा ते बैमीहुं बनी इसराफ कोफे te bamihun ebage kibaga baraka liben jehe bayako te bamihun tedani sumpa bage gotuga manaki rasul be karun nabi be karunna ebe karunna ki Allah subhanahu wa ta'ala insan na tedmu de kamutta ka fono bayke ade ebe kalunga faratun ebe kal libeni barakat tarikama mifani fare kanda te henna mes te bamihun tedekani ebe karunna ki sumpa bay kamuge te bamihun rodi barakai ebe kalunga samun galidan bay kamuge qad vihiyana ayatuka man Allah subhanahu wa ta'ala wa hikraba fati waja min aksal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'u mursalin maneki irasuge emme durfaratum mihek duwamun as bunye e horenge gawmuge mihunne tebamhum rasulaya tabawashe ibn abbas vidalukama ibn isaq ibn abbas qabul ahbara wa ibn manabbah vidalukama bayan korba fani irasuge holirin ebekale qatl kurma kasukurum ebekale ko ebekalo nasur dinuma irasuge emme durfaratum mihek duwamun ay emihe keni habibe enaki fashuige maseke kura miheke enaki wara ginain sadaqa kuri miheke fitadu gamatiga hore ena modeluge deba kolabba ena may Allah subhanahu wa ta'ala sadaqa kuri athawri vidaloni emiheke namaki habibun sirri kamashe adi shabibun bishra ikrama ibn abbas vidalakam bayan korba fani surat yasin ga bayan korba fa mihege namaki habibun najjare ena gamuge mihun ena qatlu kuriye surat yasin ge kai sonadu ga Allah subhanahu wa ta'ala wa hikrabba fani tabiu man la yasalukum ajran wa hum muhtadun mane ki te bami hunge kibain ebes ujura ka ne de bayaka te bami hun thabawashe
adi ebamihun ni tedmaguliyugam babayke qaliya qamitab mursalin e gamuga na gamuga mihun na baral mandi emihun gata e wadaga rasulina imamuma ekamuk badaluga emihun ke ben ebe kalung ebes agakan edwada nugannawa kama wa muhtadun gamana ga almare midalwani ebe kalung e dawa edeba dawatuga tedwerin kamuga adi man Allah subhanahu wa ta'ala ge kawanta kama ekalagen ebes baywere kunwa kama baduka bawisanatuga wahi kurabafani wa mali ala abudulladhi fatarani wa ilayhi turja'un manaki isvedi misalaka anula timang ufedde kalaange timang alokan nukuram wikivehe adi tabami rujua kurabahoshi ekalaange hadratashe wa mali ala abudulladhi fatarani miyadaga tafsiru qal qasim midalwani aharin hiddevi ekawanta ma Allah alokan kuruma ahanna managroni konkam punhiye aharin ufeddevi ekalaange wa ilayhi turja'un gamanaga vidalfani marumafahwes aharin rujua kurabani ekalaange hadratashe aharin amaltaki rangal amaltake kamga wa nama huriha ufalengoti aharin nashe aharin amataki noba amatake nama huriha halaka gellumen huri aharin nashe tevisanatuga ma Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba foti attakhidhu min dunihi alihatan in yurdini arrahmanu bidurri la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun manaki ekalaanga fiyawa ehin ilahun takettimang hifam viheye rahmanwan raskalaanga timanna gellumakan irada kurabbanama eteketige shafa'at terikamu timanna ebbes kame fudde nudevene ade etekeccha timan salamate besnome kurwene me etekechin emihun akon kuri buttaka ma Allah subhanahu wa ta'ala emihun azabin irada kuraba finama ekamun emihun salam kon dene barinne ade ei ebbes kale faada ade ebbes ka gellumen engchen ega warrit misala agon nefene gendana me ibrahim fan ekale fan bappa floga amru fula budu wikkamo wadaagenne ekale fan idani miha ebbes kale faada gellumen nude cheka ko he gannani adi minga ngus agon mennege hagigate echsaki agon menna ebbes kale faada gellume de echnunkan adi hamaya ko agon men arabinge gadimi tarikh balala re mihunge tereges mi budutam mi waran amoche egotun emihun khalaage tan hadafunne efara ko fenono riri ga kolokun wate no hila kolokum bay mihun emihun ge khalaage mi khadura mamuya ekogen hadafore adi mi emihunge bandu ha hu kono muge duwaswaruga nuwata tadmanu kono duwaswaruga mihum mikalaage tak kha hada kamuga ilmarin bayan korabba fani admi agon menna peniganda warete misatake tarikhun adi visnun tarinna visnota visnabaye kam mi wara agori brete kamuga agon men deke fansisanata sawisanata kanut sawisanata fansisanata ma Allah subhanahu wa ta'ala wa korabba fati inni idalla fi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un maneki ehem bejjanama hamakashurun timam bahoshi falogumba magufredmegga kan kashore hamakashurun timam tiabami hun raskalaanga imam jayme fati abami hun timanna ge basahashe azbakhshari vidalwani kurin ishara kuri deyato tafsiruga tiabami hun timam ge basah ke mambashe timam bani tiabami hunna nobama ku kobakan hadan ko dife altakun alukan kurun hagwe ke bani altakun hadwa budu ko raskalaanga she tiabami hun rujo kurabani sakalang hadratashe tiabami hun altakunna alukon ko tiabami hun shafaate nuwata gellumes den qastu kuriyas etakechaka nuwata emihuna ka tiabami hun ke beskale kame magfai ko shenu devene rashuge durfaratun emiha ayes emihuna nasehdi visnade maseke kuri kurum natija ka bi rashuge halwerin ena rajam kurum masek kurum hindu ena rasulunge gata gos ebekaluna denevi inni amantu bi rabbikum fasma'un maneki timanna te bekalung raskalang hadrata imam jayme te bekalung ekan adoha hekiwashe qila dukhul jannata qala ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin mi sabbi sonayata hatawi sanaya maneki angawane kale swaruge wannashe ena bunane timange raskalang timanna faafussawa maikuravafa mihunge terin ekalaanga timanna lebbigo timanna gamuga mihun danna nama kiha rangalo heye qatada vidalu kama ibn kasir bayan kuravafani mu'minaki nasehde mihaka nuni nuwane ena ki makar hada mihaka nuwane ma Allah subhanahu wa ta'ala ena devwafawa nimata engumang edune ibn abbas vidaloni ena dirumuge hayatuga mifadin ena gamuga mihun nasehteriwe ya qawmi tabiul mursalin warumafana bunya ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin ena bunya timang imam me rasulunge bas tedakunu sabun timanna libifawa mi materikan engunama emihun ebekaruna imam bun mamag fahivihe ma Allah ena rahmal lavvar hodegam fiye hodegam neviye ena gamuga mihun na hidayat lumang ena dahivati wiye ashaisanatuga ma Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurabbafani wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min as-samai wama kunna munzilin manaki ena afahu timanuskalaanga ena gamuga mihiku macca udun malaikonu lashkare baawe nulabame
ಆಯ್ತು ಮನಸ್ಕಲ್ಯಾಗೆ ಎಫದ ಲಷ್ಕರೆ ಬಾವಾಲೆವ್ವಾಕ ಇರಾದೆಯನ್ನು ಕೊರಬಮೆ ನವಾಯಿಸನದುಕ ಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕೊರಬಾ ಫನಿ ಇನ್ ಕಾನತ್ ಇಲ್ಲಾ ಸೈಹತಂ ವಾಹಿದ ಫೈದಾ ಹುಂ ಖಾಮಿದೂನ್ ಮಾನಕಿ ಎಬಾ ಮಿಹುಂಗೆ ಒಗುಬಾತಕಿ ಬಿರೂರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡೆಕ್ಕಮುಗ ಮೆನು ಇನುವೆ ಫೈ ಎಹಾರು ಮರುವೆ ಹಿಮೇಂಬೆ ಫಾವಾ ಬೇಕಮುಗ ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ಬಿಯೆ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇರಸ್ಗೆಫಾನ ಅಂತಾಕಿಯಾಗ ಅಹಲುವರಿನ್ ಹಲಾಕುರವಿ ಬಿಬಿಮತಿಗೆ ಮಿಹುಂ ಮುಳಿ ನೆದಗೆಂದಿಯ ವಮಾ ಕುನ್ನಾ ಮುನ್ಜಿಲೀನ್ ಮಿಯಾತುಗೆ ತಫ್ಸೀರುಗ ಅಲ್ಮೆರಿ ಮಿದಾಳ್ವಣಿ ಎ ಗೌಮತಂ ಹಲಾಕೊಲ್ಲೆವಮ ನುವತ ಎ ಗೌಮುಗ ಮೀಹುಂ ಫಸಾದಾಗ ಸಬುಂ ಎಬ್ಬೇಕು ಹಲಾಕೊಲ್ಲೆವಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಲಾಯಿಕತುಗೆ ಲಷ್ಕರ ನುಫಣುವಾ ಕಮಶ ಹಮ ಎಕಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡೆಗ್ಗೆ ಸಬುಂ ಎ ಮೀಹುಂ ಮಿ ದುನಿಯಂ ಪಕ್ಕಿವೆಗೆಂ ದಿಯೈ ಕಮ ಅದೆ ಮಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೂನ್ ಎಹೆಂ ಫರಾಯ್ತಕ ಇಮಾಮಗೆಂ ಉಳೆ ಮೀಹುಂ ಗೀನ ಕಲಾಂಗತ ಕಂ ಅಳ್ಕೊಂ ಕುರ ಉಂದಾತಂ ಅಳುಣ ಮನ್ನ ಫೆನಿಗೆಂದೆ ದೆಮೆ ಮೂಸಾ ಅನ್ನೂರುಗ ವಾಹಕಸ್ ಇಶಾರಾ ಕುರೆ ಫದೆಂ ಅಳುಣ ಮೆಂ mi zamana bayalikam ga ves misalaka wasani nuwata budangal kankura mi adi nasara inga teregas tafat oi gota mi kantang onnakkan algon ne igen dan hagigatuga ekkawanta kalange imawa mi hekkam ga wanama ma gina faraita kun emi heku waiga nuta nasra nuta madada neden gina fahara emis mihun edifa hunnani Allah subhanahu wa taala hazratun ade den kuriya gendawani Sheikh Ibrahim Ahmad Jamil algon hiwani mi wahakaga hama ehen mi gotakan algon menna hama balala vidana hen ehem wima algon kommesaraka mi mawdoga balala ade demme Musa Anwarge wahaka ishare kuri ayataka fahuga algon menna emme fahun mi engeni emihe ghetuga imankamge ruhove enage shuura ihsastaka ekama gulifawa miha haqqu difaa kuran mi masakke kura waru emim efada mihun airways evves faratege nufuzge dashaka nuwade ei komme natijaye ene firunu kamga vis den emfon nime hisabuga ena kaneligen faalu kurani timan e rasulun gena bas qabul kurakama ei shakken neti veve imane hagegatuga vejjiya den miwahataka fo ena qawmuge mihun ena maralikam mitaga mi ishare kurveni ade miwahaka Allah subhanahu wa ta'ala algon menna bayan ko den surati yasin ga e ayatu gandani qila adkhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun mi ayatu ge maane ki den ena bunye ena bune kale suwaruge wannashe den ena bunye timange qaumuge mihun dannane nama konfada hiye ade buneveni ena ge amal tawge sabun suwaruge wadevuni ena ge imanuge sabunna hewlafa amaluge terenne den ena mi ishare kurani e huri hitamege bodu kamaye timan qatulu kuri naseha qabul nukura bayke Allah wahi kurabani ena bunikumga Allah taala ge hazratuga timange macca tiyaba mihun hekiwashe timan Allah taala faaluga iman wame den eba mihun ena qatul kuriye buneveni ena rajam kurikumga nuwata emmen efahara tala maralikumga ad qila dukhul jannata qala ya laita qaumi ya'lamun den ena bunevune kale sorge wannashe den ena bunye timmange qawmuge mihum mikan dannana nama konfad heye ade misalih mihage maruge wagutuga ufaverikam ge khabar devum gotun malaikatun mi dennevikama wani kale hew lafa amatuge sabun kale sorge wannashe alalusi vidalwani mitaga miwani ege fahun hinge kamege wahakaga macca wahaka dekefe min faalu engeni min qastu kurveni ena soruge wanuma devunu mi khabaraki hagigate kamgai adi min dehavani ei ena dunevi hayata wakivi hinduga libigendiya khabarekamgai enna sanibba bekalum vidalwani hagigate nune malaikatunge mi basfulaki basharatuge basfulaki ade mu'mintakun suwaruge wanna hindu kaleves suwaruge wannashe Allah wahi kurabani bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin mi surat yasin ge 27 wanaye maneki timan haddwa bulko raskalange timange faafuswa adi mak kurawinwa mihunge tereng timan levve ade ena suwaruge veddum libun ufaluga ena bunevuni qawmuge mihun mikan dekere name nota timange bas naha timan qatul kuri mihun nan Allah taala timanne devi darmaya sawaba matwe daraja fennane nama kiha rangalu heye fay Allah taala timange faafuswa ekalange fadlwantakama ihsan terikam mak kurawinwa mihunge tereng timan levve al-imam ibn kathir vidalwani enage maqsadaki timanne lifawa matweri daraja thawab eba mihunna ferunama eba mihun ves mi iman vihe rasulunna tabamuga emihun
iswa baikamga wegen diye ade mina ki mina qawma tedmagu limma dahiwetefa mihikamga ilmerin faha kurani ade ubay ibn hatim garihun riwayegen wani urwat ibn mas'ud as-saqafi kiyet rasula garihuga denneviye timange qawman islam dina gowaluma timan fonwashe den rasula hadis kurwe ebamihun kalek faanu qatul ko faane tiwe timan kalek faanu ga macca birfulugen wadanome den ena dannawani ebamihun naki timan nidafa waniko fenijjiyas helawaluma gowalam ves nukere fada bayke den rasula hadis kurwe hemwiya ebamihun gata gos dina gowalam washe den mina etana diumafo furutumis ena wahaka dekki mi lata uzzage emi karin damun madama kale nuba kandattake finigen daani mikala ibaratukum den mikama saqifan haga mihun warboda ruliyakama ve den mihim vefa waniko saqifunna dina gwa aluma mina fettewima e saqifan haga mihunne islam go sabun salam ekkan hasil kurashe mihin timfahar vidalu itana mihek fonwale dunyakun ena shahidogen diekama den miwahak rasulan ngodayatum hadis kurwe enaga misalaki yasinge ekweriya no taagon me wahaka dakka ashabul qaryage misale ade enage ummidu mi agon menna mi islami mihege ummidu no taimame mihege ummidu mi angadeni enage qauma ena ummidu kura goy ai ebamihun taubawe iman kam getere wanuman ena ummidu kura kan agon menna mihegeni allah wahi kurwani wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wama kunna munzilin maneki ena fahu ei rashuge durfaratun as nasehetteribi miha fahu timan allah ena qaumuge mihunge macca kofage malaikatunge lashkare bawa nulavame adi efada lashkare bawa lavaka ves timan allah neti ime mi ibare mi agon menna mi engeni dade Allah subhanahu wa ta'ala bayan kodde wani ashabul qaryan azaben as halakuwi ena marwi fahun sabaki ebamihun no terashuge ahulverin kuri nuba nulafa daffen waruge amalataka mikamataka Allah kandeluvi ekalaange malaikatunge lashkare fonuwa ebamihun halakollewu mashe Allah wahi kurwani in kanatu illa sayhatan wahida faidahum khamidun ya hasratan ala al-ibadi ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un මේ සූරත් යාසීන්ගේ ඔන්න 30 අදි 30 වන ආයේ මේ ආයතෝගේ මානෙකි ඉව්වා ලෙවුනේ මේ හලේකේ ගාඩු මෙනුවි එබෑ මිහුන් හදාකුවේ නිතිදියුම කන්නුවේ එහිඳු මරුවේ හිමේ වෙෆා බයකොම්ගා එබෑ මිහුන් විය අර්ථකුන්ගේ මච්චන් හුරි හිතාමේගේ බොඩු කමායේ එබේකලකන් එබෑ මිහුන් ෆුරසාරකෝ මලාමකන් උළුන්කම් ගාවා බේකලකු මෙනුවි එව්වෙස් රසූලකු එබෑ මිහුන් ගාත වඩේ නුගන්නවේ අද මුෆස්සිරුන් බයන් කරවණි අල්ලාහ් තාලා ජිබ්‍රීල් ගෆාන් ෆොනුවා එරෂුගේ ගේගේගා එබෑමිහුන් වනිකොන් එම්මෙ හලේකෙ ගඩු එබෑමිහුන් නම් ඉවෙවිකම එහා හිසාබුන් එබෑමිහුන් හලාකුවේ නැති දියයි එයි එබෑමිහුන්ගේ හරකෑන් නැති ගොස් එබෑමිහුන්ගේ කන්තත්ත දෙකේනේ එව්වෙස් ෆරාතෙ නැති එබෑමිහුන්ගේ වස්ෆිලා දියයි ආද අල්ලාහ් තාලා ෆොනුවි එම්මෙ හලේකෙ වෙගෙන් දියයි එබෑමිහුන් මයිතුන් නම් හදාලිකමක ආද මේ රසූලුන් දොකුරා මිහුන්ගේ නිමිදියුන් ඔන්නානේ ගොයින් අදි මුස්ලිහුන් වත සාලිහුන් ඉස්ලාහ කුරන් ඔලේ hewlafa muslihun qatul kurmu waane gokkama ves ilmuere mitaga faha kore ala Allah taala uquba bawa levi ebamihunge gedoruga tibba gedorutan halaku wegen diyakama wani ade Allah angawani wagut faayatum kurin Allahuge da'wata tabawuma mitaga makkaga mushrikun Allah helunteri kurawa bayan kurawani isvediya kantataka balaluman adi etanun ibran hasil kurma Allah wahi kurawani ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون مي سورة ياسين کے 31 ادي 32 ون آية ندياتو کے معنی کی اباميهم کے کورين جيل تو کے ترين کتا جيلو تمن الله ولا كروا نتي كروا فواكن اباميهم ندكني هي اد اباميهم امبري مباميهم ابهي مكة مشركون غاتا نانان كم وس ندنني هي timan Allah ge hazratan emmen ekuga hadur kurvene bayakum ga menuvi emmen nuwe ade makka ge mushrikunna negeni heye mitaga me suwal kurani kufruge matiyega bodakama kiburorikam ga demitibi kitan umme timan Allah subhanahu wa taala hala kurvin heye emihu ek nodannani heye ebamihun wes emme fahun ekam ge khabar makka ge mushrikunna negene kam wes nuta ebamihun nufennani heye ekandata wegen diyeka duniyega ekame nuwane
ay Allah hikme wandaka manaki duniyega mihun as e khabaren e mihun alun amra nudene ay Allah hikme wandaka me ekamaku emmes timman Allah hazrata qiyamid duhum jama korvene adi eduhuga alun diruwa hisab ballawa jaza devene ade Allah wahi korwani wa inna kullal lamma la yufinnahum rabbuka a'malahum innahu bima ta'maluna khabir manaki adi dannashe komme bayaka ves ebega amaltoga ujura kaleek faanuge sahibanta raskalaange hameya fuddwa devwaanikan kashware hama kashwarun ekalaangi ebaamihun kura amaltoga khabaru denewodigen wa raskalaange ade miin algon menne engeni algon men kura amalta Allah subhanahu wa ta'ala ballawa wodigen waaka ehenkama waanama algon men amal kurmuga he lafa salih amalta kurumatiga demitiwum ei muhimu kamekka ad al-ustaz Musa Nizaru ad ashabul qarya behegotun algon menna mi deke wahakaage terega miharu mi wahakaage khulasa algon menna evike hinge jade mi ayat hoge tafsir galimore midalo ha basfurta ehen befulun midalo de agundu hitarani mi wahaka mi hasaba neumakan ayruga agun menna min libe ibrat hoge matches kommesoraka badalan ibeje hagigatuga wes mi yasin suratuga Allah subhanahu wa ta'ala mi wahaka ta bayan ko dewafa wani hagigatuga agun men ein ibre hasul kurumataka ibra lebigatu mataka mi ayatuga gennawafa gena kantataka agun men badadaruga wes kankama fortama agun men faha korekamaki ekalange evves farataka ade evves mihaka uquba be insafun no devaka ade uquba devumuga ekalange gadafada vantaras kalange emme insaf veri raskalange ehembima agun men mikankama visnadaruga mi hadisa ves agun menna mi baami honna detere kanta hingafawa gotuge wahaka bayan kofawa gotun midannawa nukta sorajangal safen hingeje ade mi wahaken agun menna engin hingeje Allah subhanahu wa ta'ala ge risalat kalange maga gowalu mataka e baami hinga gata rasulun fonovikan ade emme rasulak wesnu etake rasulun ade e huriha faharaku emi hunna tedumagu dekkew mataka ade kalange maga ekalanga shariata gowalew mataka Allah subhanahu wa ta'ala irada korawa alaku nota rasulaku fonuvani miistakunna tedumagu dekkew mataka min agun menna engenje wargina filawal thake bohori ade ektere ekkamaki kurimis agun midanna fadai insanunna tedumagu dekkew mataka tedumagu insana libidinu mataka Allah subhanahu wa ta'ala ekama beeno wodigin faaw mi warade beenne agun midanna wani ekalange edi wodigen nawa minwaru en hamawen dani ehmima mi kantatta mi gotan hurma akuga agun men qabul kuranjehe en hagigataki kurimis denne fadan deen bawa levvi ade rasulun agun menna hame fonuvi ekalange sharia eha furihamen agun menna olun filuwa devuma fahuga den ituru hujjate mikamuga oyge nuwanekan मिरे प्रोग्राम मिहा हिसाब निमाला हम वक्वनी इराद कर भी आमाद मारेवस मी वाह का गनोने में बैक बदलू उम्मीद करमु प्रोग्राम रिकॉर्ड करी मुनाब सत्तार उशेल भी अशेख अब्दुल्लाह जमील उफेदी अली अब्दुल्लाह वस्सलाम अलैकुम